Yamwakwa benenso Adom TV health tips eso ewo bedwam said ya catch on nra ye share yon komo ase waist pain and asisi yade usisi ya we ya utie de do kan ye no a na nye wodie bia as wo sori ade bi nti ho komo na ye die e ma no nye wo se mere wan nkokora nko a waka age no so e de a kire na ye to aso tie bia wo ye e de kan ya wo hwe ya wiki mu nyina nkomo e ye sisi ya waist pains ehunkomo endpoint homeopathic clinic na daroma na yedi dwumadi ebro misro konani ni sawoso sebeya ebena me no so meso yase ne bibia na yenya doctor 40 so ene won edi nkomo midin de afia amankwa tamaklo Dr. Duboaten ewo ha organize yo mo akwaba yeda se enu a ubo ni nyina to fa kire yenhwe courses we na wo ka sisi yade ya na zenye you pain bi pa in fact excruciating e bi sisi yade no obu an sisi no enya ne yakeke o obi de ne tutu nse kuro ekuro enti obi timi ba hospital se me feleza mi sisi no ekuro pa ne wom okay obi so timi ba was mi sisi ne shemete se eja ana mako obi so timi ba was ne sisi ne de ewo no sade empane enti obi kura bebre no adwiti mu se bebre no omo fi se spiritual because the NCC no esika wono otun nan na aka wono otun nan na aka wono no ne nyina no eye sisiyade enoma said obia ne said sisiyade no eye nefa na ne courses no mefa ne mienu mefa the your medical side itimide sisiyade ba ene your lifestyle any activities bi aye ya eme sisi eye ya ma mention ase with activities no ene ne ade a nipa bebre ene nkora ekọ school a akwara wo class 1 class 2 kan se akwara no ko ye Cambridge kura de ya na books a in fact books a akwara no ehye ne bag na aduane wom ne nsu obanum wom na ni books wom eno ma ya pack egu bag nim nya sanketwa enti akwara ketwa na otesa no ne spinal cord no in developing way enti wo ko school oba anopa wo kwa bag bonachi awia oba bag bonachi load no a ewo no na akora na esei ne spine ebetuma ye na bia ni waist side no because of fagu or the bag ne bonachi sa no a weight ni nyina begina akora no ne sisi ebedum na bia akwa kete na wa sha se mami mi sisi enti ade ba akọ ye lifestyle ni bia ye ya nim se ye cause waist pains eye sa ade no another lifestyle woman say obi ha ana habit bi o wa ye mfanya asem obi wa wo twika na ka bi abebọ ne ka na chi pan oh no wasore ohwe na chi moja bi ama ohwe na ka no ka na anse ya o pa onko hospital nko check se ka ne bebọ na chi ne the impact the tension aba na chi no ebetimanya impact bi o ha da bi and take that time no a itimi di be 2-3 years na afia kanipa na de na to fo eti accident no nya ka nko a obu ha wonam ebia wonam wa wo fie tiles so na ebia nsuogu baabi na wo behu ansa wo firi so no obehwe fom prim firi soro kura like o sleep kura wa behwe ho o to abepem ho tension na wo no etimi spine no etimi se no lumbar side no etimi se no in the long run the one pen one samanka na bebre no ano ohwe na moja bia ma moja bia ba so da bi ahonya me akra so fa ointment no fa twitwi o ye okay wan cheke te bia na there is e bia na tension no ama gabu bi abeda wo spine ni mu wan hunu sa de no a long run no obo se ne no akofa sa ohawo no aba in fact said the no courses ne doso enti in fact watchna ye besa so kura no ahwe some of the courses na ebia me sure say betimi awie course and no ma de waste space iba no edoso bebre a watchna beto azo na mom wo sisi ade obi usisi no wo de na kan atofom wo de no da mpa so a wontimi nsole wo de no wontimi kura nante wo de no ama wache a frɛ number yi so ana yade bi ha obi a fa number 0244 endpoint number no 0244 86 7068 endpoint wo baby a Kumasi Takoradi Accra Tema Takoradi Nzama nyina benya endpoint wo 0244 86 7068
yɛda tifo ase yes yɛda Dr. Duboaten ase me sure so wani je nkomo no ho ɔkyerɛ Nyankopɔn yɛ adom aka yɛ ho 5 minutes yɛ nkyɛkora na ɛsɛ no awie Endpoint Homeopathic Clinic Adaroma ɛne yɛde bro nkwamu den ɛwɔ hɔ a ɔkyena yɛbɛsɛ hyia